Nĩrĩo ihoru kĩeha na maithori marĩa mekugumeire aikaria gĩcagi kĩa Silanga itũra-inĩ rĩa Kibra gũkũ Nairobi thutha wa mwaki mũnene gũcina gĩcagi kĩu ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mwaki ũcio ũratuthũkire thaa thita cia ũtukũ na gũcina nyũmba makĩria ya 40, macũngĩrĩrio marĩ ikuũ cia andũ 8, nguraro na hadhara. Nikamwambia baba, mbui moto imetufikia. Nikamwambia toka, akatoka. Akachungulia, akaniambia wacha nitoe kompyuta. Nikamwambia wachana kila kitu tutoke. Sasa vile mimi nilitoka nikakimbia na juu. Ni kama yeye alirudi tena kuchukua kompyuta na akakufia hapo. Huzuni kabisa, nasema nimepoteza rafiki yangu, nilifanya naye kazi. Rafiki wa karibu kabisa. Huzuni kabisa. Mwaki ũcio ũrerekana kumana na thitofu ĩrĩa ĩrahũthagĩrwo kũruga nyũmba-inĩ ĩmwe gĩcagi-inĩ kĩu, na mwaki ũcio ũratamba kũrĩ nyũmba ingĩ. Wengine wanaruhusu kwa mabati, watoto wanaruhusu kwa mabati, hakuna mwenye aliyokuwa kitu hata moja. Vile tulifanya, tulianza tu kuchukua watoto na kutupa. Tulichukua watoto na kutupa pale chini, wenye wasamaria mema walikuwa hapo, waliweza kuchukua watoto wetu na kuwaokoa. Wakati kulianza kulauka ndio ilibainika ya kwamba kuna watu wamechomekea ndani wengine. Ngari cia kũhoria mwaki cirarĩ na ihinda rĩritũ gũkinya harĩa mwaki ũcio ũranjĩrĩirie kumana na kunyitana kwa nyumba icio. Tunaomba serikali ya kwamba waangalie manyumba zetu zenye tunaishi ili wapanue barabara, ili inapo hata moto ikiungua barabara ikuwe watu mahali penye wanaweza kimbia. Moshi ilikuwa imejaa, harufu ilikuwa mbaya, sasa ikabidi watu waumie tu ndani. Gavana wa Nairobi Mike Sonko ũrĩa ekinyirie gĩcagi-inĩ kĩu augire thirikari ya kaunti nĩ ĩgũteithĩrĩria arĩa mahutirio nĩ mũtino ũcio. Maina wa Wairegi, Inooro TV.